ġejt milquh mill-Maltin bħala wieħed tal-familja. Kliem il-kantant famuż Taljan Nek f'kumment li tal il-ġurnalisti fuq il-palk tal-MFCC f'Taqali ftit ħin qabel l-ispettaklu li l-eluf li mistennija jattendu għat-tieni edizzjoni tal-Vernal Festival fil-jum tal-ġimgħa. Fil-kummenti tiegħu Nek li huwa popolari fost l-oħrajn għall-kanzunetta Laura Non c'è għalilna hekk. Sono molto contento, bellissimo palco, l'affetto di Malta straordinario. Io sono arrivato ieri e ho potuto già interagire con promoter, con tante persone che mi hanno accolto veramente come una persona di famiglia. Would be a very energetic concert, using 3 basic instruments, bass, guitar and drums and nothing else. The music, the songs would be the stars of the night. Qabel il-kantant Taljan il-band lokali Red Electric mistennija żid fl-spettaklu. Dan fil-waqt li fit-tieni jum tal-festival is-sibt fil-għaxija fuq l-istess palk tal-MFCC mistenni spettaklu ieħor mill-grupp rinomat Ingliż UB40 li kiseb fama dinija fis-snin 80 u 90 b'kanzunetti bħal Red Red Wine u Can't Help Falling in Love fost oħrajn. Magħhom tal-legra serata wkoll il-Maltija Emma Muscat. Sa dan it-tant il-ġimgħa wara nofsinhar iċ-chairperson tal-Awtorità Maltija Turiżmu Charles Manjon żar l-aħħar tħejjiet għal dan il-kunċert fejn One News tkellem dwar l-importanza li jittellgħu avvenimenti bħal dawn anke fix-xhur xitwin. Daw l-events ċertament meta jsiru għandhom żewġ funzjoni, isiru fil-low shoulder months. Ġilli jkun hemm ukoll fil-aqwa tal-istaġun imma jkunu f'dak iż-żminijiet l-iktar għaliex għal żewġ affarijiet l-ewwel ħadd tkompli tattira aktar turisti lejn Malta, imma wkoll toħloq opportunità li f'pajjiżna anke għat-turist li meta jiġi hawnhekk ħajgawdi mhux biss l-istorja, mhux biss l-hospitalità, mhux biss dak kollu li għamilna Malti, l-autentiċità u l-esperjenza Maltija, imma wkoll għandu events fejn jista' jmur jiddeferdi u jmur jieħu gost.